Ay. Trail para masaag. Oh, trail. This is the right path. The right one. So, yan guys. Time check. 9:56 AM. ETA is 11:30 or 12 noon. So, tama na. Muna siyang Dinor. Uy, grabe, kanindot sa view, boy. Amazing kayo. Dili kayo technical ang dalan. Pero, kailangan siya taas kag hangin. Kay endurance kayo ang life. Another view, my friend. Amazing. Woo! Ano dito ang tok-tok. Oh my god, kakurog na sa akong kamay. Tapos, to give you a bit of an idea, my friends, na-drown tail. Na dito sa Cruz. My god, kalayo sa baktas. Hopefully makita ninyo ng mga transmission tower. Gikan may diha. Tapos naabot na mi dali. Okay, so tracks ako kadali. Watch my awan niya kung dalan padulong sa tuk-tuk. Look at the view, my friends. Amazing. So, start mig trek 6:30 AM. Okay. Meet up time 4 AM. Abot may 6 something. 6:37, 6:35. Start mig trek. Time check. Okay. 11:18. And siguro mga 10 minutes. Abot na may diha sa tuk-tuk. Actually, dili na mga tuk-tuk. Siyang campsite.
At ito ang peak. Kainit. Worth it ba mag-dinor? Yes, of course! Tanawa ang view. Kaya. Ito naman na bin. Higda naman na bin. 50 meters na lang bin. What? 50? Oh. Gamay na lang. Lovin! Woo! Ah, slide na show? Sakapin, para makagis sa lapin. Yan lang sa kilid, saka ko. Kabili dalan niya, bukso, bebe. Ay, dalan? Grabe pagong-pagong.
Download na rin. Pakpak na rin. Sa Santa Cruz. Congrats, my friend! You reached the final stage. We are on our way to the peak.